بله ترکیه و باکوری کردستان فاشیزم و رژیم AKP و مهپیا کوتنگاو بویا زختن خوین لسر سازی ریخستن و چاپمنی دجوار کردیه دوی چارچوبه ده به اپراسیونین قرکرنا سیاسیین کود ده مشاندن حول ده اتمسفر که مترسیدار لناوا ترکیه و باکوری کردستان بریا هلبجارتنا سرکوماری و پارلمانتوی بده آوای کردن لی تبی وی کشی پارتیا چپین کسکین لخباتین خواه لباکوری کردستان و ترکیه به نامزدین کو دست نشان کرنه ده مشاندن و بریاوان خباتان حول ده پیامین جبو ترکیه که آزاد و دموکراتیک و هر وها جبو کردستان که سربخوشی خباتین کو تینه مشاندن دوام بکه و پارتیا چپین کسک به خباتین خوینده ده مشاندن یک جارمان جنسره که حول ده ریبازین دموکراتیک بنا لولاد بده آوای کرن او یک جی به هلبجارتنا 14 گورانا 2023 که 18 روز رمایی دخوازه انجام گربه بله ایروژی امی حول بدن ده چارچوبه خباتین هلبجارتنین سرکوماری و پارلمانتوی ترکیه ده قالا باجری سیرتی بکن او به روژاوا سیرتی و اتمسفر هلبجارتن یال سیرتی تی مشاندن جی برنامه می هلبجارتن 2023 دست پیدا کرد. بلی بینرین هشار روش بروش ام حول ددن قالا باجاری که باکوری کردستانی بکن او ده چارچوبه خباتین هلبجارتنا سرکوماری او پارلمانتوی یال ترکیه تینه کرن ده اتمسفر های بو بینرین هشارا پار و بکن لی وکر روشن در باز بوی امی ایروژی جاره کدن حول بدن دست بکن باجاری کو ایروما قالا وی کری انگوامی قالا وی بکن باجاری سیرتی بو بدن ناس کرن او پشترجی امی حول بدن نامزدین کو پارتیا چپین کسک لنوا باجاری سیرتی دان دست نشان کردن بو بینرین هجاب دن ناس کردن ما گفت امی دست پی که قالا باجاری سیرتی بکن کو باجاری سیرتی یک ج باجارین باکوری کردستانیه کو دنوا قاده تکوشین ده هر تم لدجی رژیم فاشیستین دولت ترکیه به برخوردانی اخوات ناس کردن باجاری سیرتی به پنج نافچه او هر وها جناوند باجار پیکتی به خباتین کو لنوا وان پنج نافچان جالی پارتیا چپین کسک و تینه کرن حولت داین ایدی سرکفتنه که زیده ده خباتین هلبجارتن ایده پیکوره لآلیه کدن مگود باجاری سرتی به نافچین خواتی ناس کرن و به خباتین کو لوان نافچان جیتین دست نشان کرن ده ایدی پارتیا چپین کسک به آرمانجا کو درخواستنا سه پارلمانتران لنوا باجاری سرتی آنگوان بیشین سه پارلمانترین سرتی قزنج بکه سه نامزد دست نشان کرنه کو اف نامزد جی یک تونجر باکرهان کو یک جی کسی سیاستمدار کو دنوا دمین دربازبوی ده جی خودی خبات که سیاسی بو جالیه گل و جی جنیز و تیناس کرن لآلیه کدن صباحات اردوغان سرطا جی نامزتا دومین یا پارتیا چپین کس یا لنوا باجار سرتی او ل هری داویه جی نامزدی کو جالیه پارتیا چپین کس و جبو رضا سیامین هاتیه دست نشان کرن او جی محمد کایسیه کو وکه نامزدی سیامین یه پارتیا چپین کس که ما گوت باجاری سرتی به قاسی 331,000 بیتر ولاتی لی هنه جوانجی 201,000 کس وی هرن لسر صندوقان او وی جبو سی نامزدین خوین پارلمانتوی بشینن ترکیه وینا خواه دیار بکن جبو وی اوین جواره دیار کرن باجاری سرتی او پارتیا چپین کس لباجار سی نامزد دست نشان کرن او نامزد جی محول دا با آوه که کن جبه با بینرین هجاره دان ناس کرن لی بریا کو ام دربازی ایدی نرخاندن خباتین لباجاری سرتی ببین ام کیمه که قالا 2018 ام بکن اتمسفر خباتین هلبجارتنا کو د سال 2018 د ویدمی پارتیا دموکراتیک آگلان HDP دبو مشاندن بچه آوی درباز ببون بله د سال 2018 ده لخباتین کو جالی پارتیا دموکراتیک آگلان HDP و لنوا باجاری سرتی هاتیه مشاندن ده بقاسی جسدان 51 دنگین ولاتین سرتی هاتبون قزنج کرن جالیه HDP و هاتبو گرتن او ده انجام و خباتی ده جباجر سرتی دو پارلمانتر این پارتیا دموکراتیک آگلان HDP در باسی مجلس ترکیه ببون اونورتیا خلق سرتی دکر لآلیه کدن پارتیا AKP و رژیم فاشیستیا کن حال سر دستراداریا ترکیه او ولات آنیا قناخان هاجیم جسدی سوی یکی دنگان گرته بو او ده انجام ویده جی کاربو پارلمانتره که بشینه مجلسی هر وها پارتیا نجات پرست MHP جسده سی او پارتیا کمارا گل جهپی جسده دو یه دنگان به دست خستبون او بوی آوایجیم
رژیا دنگین سالا 2018 ین هلبجارتنا سرکوماری و پارلمانتویا لناوا ترکیه لجبو باجار سرتی هما بجا بوی آوای بو لی نها جاره کدن هلبجارتن لبردریه او خباتن هلبجارتن ایده و جاره سرت حول داکم ام جور دوام بکن سرت و جاره حول داکو هین زده تر وینا خواد ده چارچوبیا پارتیا چپین کسک ده درباسی مجلسا ترکیه بکه او بوی آوای سرت اراده آخوا یا دخباتین کو دمشاندن ده بده خویا کرن و دک و دولابین کو جالی رژیم فاشیست یا AKP و حتی نها لناوا باجر سرتی تینه دانه جی بجاره که ده بداوی بکه بله امینها و جاری خباتین هل بجارتنه ین کو پارتیا چپین کسک لناوا باجر سرتی دن مشاندن و اتمسفره که بچه آوی لناوا باجر سرتی جی هیا پشتی وینا بری امی بریا میوان خواه به وبینرین هجاره پارو بکن. بری بینرین هجا مگوت خباتی که زیده یا جالی پارتیا چپین کسگه لناوا باجاری سرتی تی مشاندن و اف خبات جی ادیم تی خواستن که انجام جی وره گرتن هینا 18 روشمانه پارتیا چپین کسگ به نامزدین دست نشان کرین همان بجین هر روش لنافچه گوند و لناوا باجار دناوا خباتان ده سردانا دکانداران دکه سردانا گوندان دکن جبو ایرو اتمسفرا هلبجارتنا خباتین کو پارتیا چپین کسگ لناوا باجار سرتی ده مشاندن میوان میا ایرو صباحات اردوغان سرتاشه. بله بری سرتاش ام هماویه که بیشین جبرکو خباته که ویا پرزیده هبو هون هاج جناوا و خباته هر بجارتنه هون هاتنو بونه میوانی برنامه ما ام دسپیک اسپاسیا و دکن او هما از جبرکو دما ماجی پرکنه از حول بدم کو پرسین کو دسری ما او دسری هر کسی دنه جواب بکم او یاد دسپیکی از خوازم وی بیجم خباتین هل بجارتنا پارتیا چپین کس لباجار سیرتی ده نوا اتمسفره که بچه آوایده پیکتین. بریز صباحات گر که هون دنگ مدبیسن سيدة لورف وشان خوش ام نهال نافشا ده اروهنا عمان هنا ام نهاد قباطة انا مقرقم شي بله دنجي متي وهبا بله دنجتي ام لقوا قهدارن الو بله دنجي بله دنجواتي ام لقوا قهدارن بري صباحات متابعة نهال نافشاد ده نافشاد هنا مقابات خد ماشيين مقابل بس أستنجار عند بينن أم لجند نافشا ده أم دخبات خد ماشيين او ارواجی گله سرتجی ادی هاتیا سکیوس وسا وکی گله ترکیه همی بطایبتی جی گله کرد ام هاتنا سکیوسا ادی ام قبول ناکن و پرگاله ام هسن بریارن و خبات ما بجوش بردوام دکن گل ما بهس و جوش پیشوازی دکه بیاوی خبات ما دمشن بله بريس صباحات اس هما ويب برسيج جواب كم ها بخباتين كون ددن مشاندن هون جوان ها جناوا غوندن ايدي هديدي بر بنافچ او بر باجاران وتين د بطايبتي د پيشوازيا وياج بو غوندن او نافچان ده دما غوندچن سردانا وان هريمان دكن تشتا کو هري زيده بالا ود كشينه چي انغوان بيجين هون دچاوي گلده چ دبينن راستي ام جنا ما چي غوند کو ام ام دیلان دیگرن ام گووند دیگرن و ام گما باورن ام بوا باورن ام دقاز ام زانن ام پرتم کن بگیم بگیم بله ام بگووند و دیلان پیشواسی دیگرن بله اینها ما گوت باجار سرتی یک باجارین سرکه ین لباکوری کردستان کو دمین در بازبوی دشی وکه کلها پارتی دموکراتیک اگران هدف دهات دست نشان کرن
نها د چارچوبه خباتین که هند دن مشاندن ده ام دکارین بیشین باجری سیرتی و ای سال ج سال 2018 هیم بیتر دنگه که زیده قزنج بکه؟ بله ام ده از هر چپمنی را داخویم که جاره یکم هم کتن سرتم پیشوازی کردن و نه کی وساقات برچاو من یعنی حواله کی جوان وساکر سه و صفر و ام بوی شکلیجی و سروش سینرژی جد بینن ام دیگر جد بینن گل جد خوازه و پرگالا دستلاتار AKP MHP ya faşist reke edi raşati aseki usa brasti edi tamamıya gelen bitene ne kurdacı hami benefes beçare be tiştiş necbuye gel edi be her avay duhaza wan bişine o em bawerin em jî gel jî ku digerin gundal mutaha digerin em dibînin ku em sıfır ne tiştekî xeyale ku dibe em jî bawer بله هون دبیجن ده هلبجارتنا ای سال ده به لوگو پارتیا چپینکسک و باجار سیرتیر رکور که گلگوری سالا 2018 بدز بخه از همه وی که جوی دمیل سر پرز بکم او زیده بکم نها دنوا خباتن و این کوتن مشاندن مگوت جخوا ده فرمین راپرسی و انکتین کو پیکتین ده جه هم لنوا ترکیه هم لنوا باکوری کردستانی ریجه که پر زیده یا جوانان یا جبو پارتیا چپین کسک بر به پارتیا چپین کسک و هیا او دنگ خوش بو پارتیا چپین کسک دیدن دیار کنن کو اوی بدن نها ده خباتن وین هل بجارتن ده رولا بتایبت یا جوانان او جنان هون دچا استید بینن براستی به امبشیارا مجوام دست پیکره مجوام بسر بکوین دست پیکر بو درولا جوانا وکی هر جاری هر بجارتن ده جی رولا جوانا پیشه رولا جنال پیشه هری کو او پیشنگن او خبات دمشینن ام بتنه بواره مدمشین ام او خبات امدکن ام جی بواره دمشین جوان بتنه نه کو پارتیا چپا کس یه کو نو جوان کو نور ابن یه کو دنگ خبو کار بینن وجاره یه کو معلومات AKP آن MHP وجی دنگ خوا بیشین کو امدن یه خوا بدن هدفی پارتیا چپا کس و ام بوان را جبر کو پیشروجا جوانا بوان را تونه به پارتیا چپا کس ده پیشروجا جوانا هیه جبر بیالی هوالن جوان هوالن جن درولا کی مازن دلیزن د خباتانده و براستی به امکه کی گرانبها د ردخن و ام بجبر جو هوالن جوانو و جنراجی سپاسدارم بله برای صباحات نها شخوا هن نافچه که نوع ناوی جانی سر زمان لیتشتا کو از خوازم پرس بکم او بو نها ام تماشا دما باکوری کردستان دکن خمساریا کو رژیما دستلادار یا د عالی خدمت گزاری ده لبر چاوان او هری داوی ارتجا کو ناوند خو لمرش د شش ثبات ده پیک هاتی او هبو او استه که چاوا یا ویرانیا ل باکوری کردستان او خمساریا که رژیم یا هری زلال داخیا کرن ام دبینی کو هینا د سالا بستو یکمی او دمک کو اوقاس تکنولوژی پیش کړی ده هم بخوا لهری مکنه کو خط تلفن بلا به آوای خوشک نای کشاندن اجبو خلک سرته ین کو د نوا و خمساریا رژیما ترکیه د او رژیما فاشیست یا AKP د او هینا دنگ خوددن AKP پیاموات چیه AKP faşista rejima AKP ya 21 sala danişan brastik komare ve 7 sala danişan barçave ya heri xatabek nal deste AKP'de AKP MHP nişandan böyle tevahiye gelemere ji Kurdistan'ı ji hemi bajarı Türkiye ji ko arteş hatı hole bu vaki yani vaki xan nişandan yani ve cari rol ne kirin büyü aviyam karın bejin yani ve cari çaku edi hatın ve işte nikarın rol bikin gel reçava nizik dibina dan nişandan evji bu metişteki eşe mıhaben amariye van jidan nişan gele Türkiye'ji gele Kürdistan'ji
dibine rastiye wan. Bi 100 sala bi imha bi inkar û politikayê bi imha û bi înkarê dixwastin gela bifatisînin tu nebikin lê hatiye astekî wisa dî gel ev pergal dît ev rastî dît êdî dibêje na û bersiva xwe jî yê çardê gulanê de xurt bide em bi vê bawerin. Belê. Ji xwe niha li derveyê welat em gumbêjin li diyasپora wê li 74 welatan êdî welatiyên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê yên ku li derveyê welat wê herin li ser sindoqan û dengê xwe bikar bînin an gumbêjît sibe wê dengê yekemîn yê ji bo hilbijartina 2023yan ya serokkomarî û parlamentoyê were dayîn. Di vê çarçoveyê de em bêjin bangewaziya we ji bo gelê me yê Bakurê Kurdistan û Tirkiye yên li derveyê welat çi ye? Bangewaziya me li hemalatiyê me ku li Ewropa li derê din dijîn, li derveyê welat dijîn, mixabin li vir medya rastî nade nîşan lê ew ji derve rast dibînin û baş temaşe dikin bi gelê Kurdistanê re bin em bizanin ew bi hezaran hevalê me niha gunin li Ewropa em dixwazin heval bi awayekî biryar bi awayekî hêsab herin ser sanduqa û dengê xwe bidin û vê pergala destdatar bînin xwarê. Belê li aliyekê din êdî em jî berbidawiyê ve diçin û dema me jî zêde wîstaname ez dixwazim hinek em komî serhev bikin û bi vê awayî hêdî bidawî bikin ha me got bajarê Sêrtê xwedî taybetmendiyeke sereke û bajarê Sêrtê li Herêma Botanê jî ji bajarên sereke bû. Gelo di hilbijartinê de em dikarin bêjin vê carê bi pêşengtiya hem bajarê Sêrtê û bajarên din hûn Bakurê Kurdistanê paqijiyeke giştî ji bo rejimê bikin. Angan bêjin rejima faşîst ya AKP û MHP ji Bakurê Kurdistanê biqewtînin bi rêya dengên xwe li ser sindoqan didin. Em bawerin, em bi çi bawerin, em bi gel bawerin. Em gotinê wan, dîtinê wan û ramanê wan bawerin ku ji me re dibêjin. Em bawerin yê vê carê desthilatariya AKP MHP ya faşîst bi têk biçe Kurdistanê ji wan paqij bikin. Em bawerin ew hêzin em bi wê awî ji hemî gelê xwe re jî dibêjin bila ew jî bawer bin bila ew jî ji me bawer bin ku em jî ji wan bawerin. Belê. Birê sebat hema pirsa me dawî ji bire têkildarî ev operasyonên qirkirina siyasî hem yên li Bakurê Kurdistanê û hem jî yên li Tirkiye ku du hatin destpêkirin ku balkêş e kesên ku hatine bincavkirin rojnamevanin, kesên parêzerin û her wiha însaziyên civaka sivîlin dema ku em lê temaşe dikin ev kesên ku di hilbijartinê de em bêjin parêzer ji bo parastina sindoqanin kesên saziyên civakî xebatê ku didin meşandinin rojnamevan jî dema nelerêtiyek pêk were yên ku nûçaveyekê çêdikin yan jî em bêjin yên ku gel ji vê rewşe didin agahdarkirinin yek operasyona pêkanînan li ser van her sê qadan gelo li gorî we tesadufî ango em bêjin êdî rejima faşîst dibîne ku tirseke zêde heye ew dixwaze beriya hilbijartinê atmosfereke me tirsidar li van herêman bida avakirin. Mixabin em nexerîbê van operasyonê qirkirinê ne bi rastî jî wekî we got ew jî gel dibînin ew jî pergala xwe dibînin dizanin ku yê herin ya ku ji destê wan tê dîsa zilm û zorî ye û bi wê jî kartînin lê em ji vir carek dibêjin em nexerîbê vane mixabin em qebatê xwe nadin seknandin em bi hevalê xwe re ne em ê bi teqet ser bikevin ew çi bikin bila bikin em ê bi teqet ser bikevin. Belê sebahat Erdoğan Sarıtaş namzeta Partiya Çepên Kesk li bajarê Sêrtê bo mêvanî bernameya me ya hilbijartin ji bo mêvantiya wan dibêjin gelek spas birê sebahat Erdoğan. Berê bînerên hêja îro bajarê Sêrtê bû maqala bajarê Sêrtê û stratejiya bajarê Sêrtê û peyama namzetê Partiya Çepên Kesk ya li bajarê Sêrtê bû bînerên hêja hera parve kir heta sibe careke din bi bajarekê din yê Bakurê Kurdistanê morên li pêşiya we bibînin di nava xêrxweşiyê de her şad û baxtewar bin.